An awareness program was held in Takarjala Health Centre on Friday under the initiative of Takarjala Community Health Centre. Takarjala CHC Hospital MOIC, Dr. Susmita Devarma, Dr. Malika Devarma, Dr. Siddhartha Devarma and all other staff of the CHC Hospital were present. On this day, the awareness program was held on the purpose to inform the RVSK team and ASHA workers about any child who were born paralyzed with no eyesight, dumb and deaf. All the present guests informed this awareness through this program. Awareness camp RVKS ni bisiti niza. Pula no bayarana ni semua sini RVKS tangai RVSK team rokno tani mana sini besaro. Asal itu kebang mana benar itu ini asal mana itu mana. Kalau ni semua sini RVSK team tangganya juga kai sini serai no susto kai pisaka. Tapi boni kapu jawa buku sakan kita juga tapi sini kasih kabar hanya kula dong mani. Obon serap kainya senamai naik foto ramai bagai tapi leh hamai maruwa. Agak tebo sana ni semua sini asa kormi rok nanti borok bahkan elakawo para tangannya sini gol ibu mata delivery rok tongkang ke bahkan serai tahan datang obah hai kecik saklai borok naik tu gue sini serainya senamai ti sama ni bagai sini asa kormi rok bahkan hamai maruwa bisnis kelanya sini serai tahu susto taman bagai apa no hambai baik ke Dr. Malika Devarma RVSK medical officer Takarjala CHC posting kai sing pura Takarjala block ni je school adult Anganwadi joto jaga no sing thangnya screening khlai serai rok na ta 0 to 18 years school te Anganwadi o ngesing birth defect nayo birth defect mane je জন্মগত je hamya serai ase mane obotai ko ngai tini ngai sini gobangma case sing operation khaikya jemon heart bokha kebla hono sing CSD heart disease kai khasi kagro ngai clafut tongo jemon yakung kokoya ba hairo kuma case tin operation khaimani bama tongke obong no tini kaisa tini awareness camp bongkha ngi borong no botasa saklai fika je singbai kaisa borong kaisa ro program nara khata borong no tui kaisa sing e obono tui sing kaisa awareness camp bokhaika ngi chini MOIC madam tongo chini hospital joto staff MPWs asha joto no tui sing kaisa ro awareness camp khaika ta program khaika kaisa sing RBS ke ni timni bising de kai ke patient talangani je hambraman hamri ti feke boba hamri ti feke sing emne to chini 40 50 জন tongo do mane 2015 ni oro temne angko state ko 17 o inga 17 hoite no mas yangza khata inga tabuk soro to 40 50 জন nanga happen joto case tini phaimalia baksa baike jogajog khaimalia inga baksa porikha tongo ba baksa sarai lumiro tong ba kha ba herong bagai baksa phaimalia te wati botong bla inga tinoro sok baike je motamuti patient no sok baike inga borno tui no sing awareness camp khaikata te hospital staff tongo chini bibino health ni kote staff ro tongo ta hasteo kai desu team khaija je RBS 48 team to all Tripura sangkai Takarjala block ni Takarjala district ni Takarjala 3 ta sangkai RBSK team Takarjala RBSK team sini madam Malika Devarma tapi kita besar sini ke yang pharmacist ro tongo borong mane Dini no, naik tu kan pakai sekali ni kono field visit hoite apa awareness lai school kami pun mau berlai kena apa maru apa bagai, kalau nak jodoh sini di sama kalanya, tang mana sini tu tang sana ni tahu, kalau kita jatuh kasih jatuh kami seng mana kuk hanya situation tu, kita seng help ni, tapi kita pun seng jadi no, kaham ke sama tarlai malai kita jatuh ni coba lai kak lai cara berkaham nungan kalanya, kita masuk no. Hambai ni orang jatuh na orang Thai macam orang bagai hambai. Chinmo to Takarjala RBSK team, angkai chinmo jeng kaisa teamwork, chinmo samurong angkai kaisa teamwork, jeng bungo no akta rong itu chin itu, jadi itu balwari school akta rong flow, jeng sare sabta rong no nong ni mano, jora wo jeng teo dati rong kan se, nong kono nangai kan mano. Angkai Chini, jeng Chini, all dedication by, jate jeng teo samungkai, jeng oro cerejong ni teo
जेखुनु असुबिदायावनो जों हाइलाइट खालामनो आबन बागिनो जों सामुं खायनाय ओंखाय नंनोबो आखौ कबो जे RBS के टीम तो जों तो खायलेन दङ थिं सामुं आरो नर्माल बरंनि फान कोअपारेशन नांनाय बरं बो थाङै कुनो नन आशा बा नन कुनो मेडिकेल बाय कुनो जरित बरं यारो फानो যদি तंखाय बरं बो आशा रावनो बिजा बिजा थाङै इनफर्म हाइकेसे आशा रावबो जोंनो इनफर्म खायनाब्ला आति हाइके जाते बरं बो सामुं खायलाय दं जिनिनो आशा ना कबं नु अबन तने बम बुफासनो जे आमसानि जेसुनो रोग गोनां रंनो थाइमान बागै आसानि बिसिंति आशा बा MPW बा MPS बरं खाय बरं बा आशा अंको सुपारवाइजर बरं रंनो खानो साइमानो इनफर्म खायमानो रम ध्यान पारागाना कुनो प्रतिबेशी बा कुनो बायबातिजा बा कुनो रिलेटिव्स नो आं नुखा गताल आसाइमानि मथे हें दंखा ओंखाय बथाङै इनफर्म खायनांगोन आरो कि गताल आसाइमानि फ्रो दाननाय बयस रक फ्रो कसो गुमारंमोन करे जे एकदम नुखायनो जे कुनो प्रॉब्लेम डिटेक्ट खायनो जे म फुनुंना मतो मते हे प्रॉब्लेम फुनुंना मतो ओंखाय थाङै इनफरमेशन दिना नांगोन सिनमुखि सेर आं बुंखाय तो डॉक्टर सिद्धार्थ देवर्मा Reported by Ashok from Takarjala, Chini, Khorang.